Ntie na mete rango bok lok money. Now, the business is muguma na chaya giful. Una neno wa konye pe, neno wa chane pe. Eto dokara ni angi chane diet mo business mo kene ma. Wangi timo yake ngeo, onyo wangi beru chok ngata timo yake ngeo mabe. So, neno gin business egini nama chel chato nyoy na ngeni chane peye eto chane tie gino ma ram nongo chokar wali piero bicho ni na chel lubu dong bakara di me charo na mario go chapat ineno jone ni wang gon waro like chao kono aliwa di kara kompa kara chele ken ram nongo chok wali piero dek nyali piero ngwen tinane meno pakara chel akeket de char pakara pa onyo pakat pierio nyo bichi ken na chel ni tiki chana di na wade rip kongen ni de kel dong ni obedu chel nero dano kara tiki chana la ping ke binong chato chips ni nero wan chaya wakaro kere ni chato chips kono en chips guana kono en chips Irish kono en chips la yata inde uni duchen tie non lubu don kera ngarmo integrating kere but all in all lem tie geno to ma kamer no opportunity mo komje ma wojuni ko ro chiro tem ko ya konen lo biru gang ne kor mia ne kere no ali pier di mo nyari pa mo di te yore du no ti ta erne tiu ne komi mukene chato tiang ni jiri charo tiang ibi chir war tiang ko no mali bachel bin chara li padek ke ni war mali pa bin kele chok wali pier dek tinene chato tiang ti another business machane ti ye meto bini chata nyuagi kone bula kono boga nano anyuga chel kone mi bich kade te ken kere gen piera bich kono meno chana di inde calculating now mogo we jokene charo makaro kenyo ni na chen so chato anyugi erne neno dano charo weng then chato foodstuffs jomuge no ino ti nyanya tenyo kono en avocado gi nigien goni jono te kichen jono charo no chen any wondering thing ngaro moni mete nyoni kai nan ngaro moni no gimoni bia char mede nyim so mo kere futia biro kere la chen foj mano ke kom gin manerne oweri chano jami kara peter wakamo ke no ni mogo tim gin ramo timone te ko bikeli chene oloto manok kono en pe due bichiel ke timo gina chel mo kele kere li piera din nino ke jogo biro pe due bichiel romo chake bia char mo ma yene kan you be wondering why for buy ana poyo no neno do kono bia char mo go igin mario ke bina dugu kere